So we at the house. Mesye, e pa tap dormi? Lunch nou gen, lunch ou gen men? Lunch ye? E pa tap dormi? Ha? Nou la, ok. Ok. Me kay la, me zambi, nou la. Woy. Nou la. Kay la paske fini. Yo. Julia! The owner of the house. Kay la paske fini yo. Mesye, mesye mpase sou nou mpa di nou bonsoir, non? Kay la paske fini. Yo. So, si nou vle konen kote ma pay dormi lem toune la kay mwen? La. Oh my God, it's so beautiful. Only Turks and Caicos. Only Turks and Caicos, bro. Se sel kay mwen. Se sel la kay mwen. Ou konen nye go kap bi fam pale te konen go. Se la kay am. Se sel la kay am ou ka jwen sa. Ou ba jwen sa loun kote ou ken lout kote. Yo. Kay la pa se fini men sikse. Beautiful. Yo. Ou kon be sek. Look at this. On private beach. See this? From the house to the beach. From the house to the beach. Yo, this is beautiful. This is gorgeous. So this is the upstairs. Ap moutre nou ki jan nou bati nan peyi ki e le Turks and Caicos la. Kote m soti ya. Look at this. Chaque grande chambre dans Kaisa, il gagne un view, an ocean view. Ap moutre. Each room has an ocean view. It's beautiful. Each room has an ocean view. Look at this. You go to that room, another ocean view. Pum pum. And then we're gonna go to the next room. Nabay bon travail là, oui, man. Il faut qu'on back service ici? Ok. Look at this. This is the neighbors. Piscine. Piscine nan gen yon bar la dan. Piscine nan pa gen yon bar la dan. Nan gen yon bar la piscine nan. And then the beach. Yo, look at this. It's crazy. Crazy. Mbote nou ki jen nou bati. Nan peyi sa. Travay haïtien. Est-ce que haïtien ka bay job kon sa? Merci. Apase monsieur. Abay service la. So guys, look at this. This is the north side view of the island. It is absolutely gorgeous. So this is the third floor. This is the master bedroom. So, ou ka imagine ou gon kaban ou dormi la dan, la anpi lo leve la matin si sa ou gade. Come on. Dim ki koto wè sa lan la vi. Pou ap dormi la, pou leve, lo leve la kaban si sa wè. Come on. So, sa se master bathroom la. Yo, it's gonna be beautiful. So, lan kelke mwa la, le mre toune la kay, se la map dormi.
That's what I'm gonna be. Look at this. Look at the view from the 3rd floor. Even the bathroom. So, shower là, douche là, so la pa yon vite là. So l'on baigner, là comme ça, on peut view ça. Isn't that beautiful? Come on, guys, come on. Yo, closet là, ça c'est master closet là c'est un chambre à coucher. It's beautiful. I'm showing you guys everything. Ma pute nou tout bagay. It's beautiful. Look at this. So guys, kaya la pou kon men fini. Nou komanse fete. On est fucking drink. Kaya la pou kon men fini, no? Nou komanse fete. So can you imagine la fini? Ok. Eski pou mboye an rose ou swa... Zan mboye la? No. Si mboye di, va tek mwen fè mal. So, mble moute kizin kala. This is a kitchen. This is a kitchen. Yo, si nou poko jem mwen kay, ma moute nou kay. It's the kitchen. You know what? Yo, ouais monsieur, m'pot kote j'aime vle faire ça. Mais ça va faire me faire jodi a. M'pas vle faire ça. Non mon cher, m'pas vle faire ça. M'pas vle expose tête moi comme ça quand on fait avec expose tête comme ça. On fait expose tête moi comme ça quand on fait boire. Okay. You know what? Fuck it. Comme cousin la ena, on dit fuck it. Ma pa faire li avec lui. Let's do it. Shit. Good. Ma boy ça. Let's do this. Yo. DJ. Ayo boy ça. Où est Island ça? Nous après mettre un bagage pour nous faire fête sous lui. So ouais, c'est Island ça là. So nous va fouiller canal là pour nous mettre un boat là qui est 78 pieds. And then Island ça. La café party, oui. Yeah, so Private party. So après bah nous permission pour nous mettre un gazebo là pour boat car pull up. Et puis pour nous pas faire trop bruit dans les oreilles à mon qui était bon côté nous. Et puis nous mettre n'a fait fête là c'est sauvé dans fête là. Pour mouiller puis pour monter boat pour aller là. Yeah. Nice, man. It's crazy, right? Ouais, on t'a dit DJ. Boy. On pas boire. Ah bah non, mais c'est mon bordel. On y a We la have to bonne. enjoy, man. We have to enjoy life, bro. One life to live in, guys. Okay, DJ, stop, DJ. Don't kill yourself. DJ, stop. Stop, DJ. Kayla, pourquoi même fini na baptiser Kayla? Yeah, man. Big up to my boy, John Slee. Yo. Man, big up to Turks and Caicos too. Happy hour. Lupi, big up. Ça mange la boy? Yo, maman, je suis griot, boy. By normal. Turks and Caicos, beautiful. Même la It's your boy Success. Je me sens ma vie. Sans stress, sans problème. Mais on connaît pas problème dans le moment. Hein? Non, pas de problème. Oh, sure? Aussi? Non, pas de problème. Alright, guys. Wait, look at that. Beautiful. See that? By nature. Turks and Caicos. Pow! Lupi! On